Television di tla ka tlhamaloko go yana go toropo kgolo ga borone a re di simolla re lebelele pele ditlhogo lephata la dikgolegelo le ba sepodisi ba mo patlong ya magolegwa a thobileng a le mane di ka go harologana di letse di tlhalositse mapetla e le sopedi se se neng se na le ponelo pele jaaka thusitse go tlhabolola bodiragatsi jwa monogae Pastor sa UB Rhinos se feletse ko makgaolakganyeng a rugby top 8 knockout moraga go fenya Canon Jaguars. Motho a go etso dumela nka mogala gape tsebiso sekolo a ranola dikgang tse ka puo ya diatla mme ha re di simolla lephata la dikgolegelo le ba sepodisi ba mo patlong ya magolegwa a le mane a letsola Zimbabwe a ngwegileng maabane kwa kgolegelong ya Mahalape mo bobeding jo ba mo boneng jo ba le babedi ba ebong Abraham Sibanda le Godfrey ba tlholetse melato ya petelelo a go thuba matlo le go tsena mo lehatsheng leno e se ka molaong fa mo bobeding jo bongwe Laston Dovre ene a santse a segeditswe ka molato wa go itseela dikobo ka dikgoka fa Thabani Moyo ene a na santse a segeditswe mo kgolegelong ka melato ya bogodu e le mmalwa mo nakong ya gompieno ga re ise re utlwa le sepe badiri ba rona le ba kopane le ba sepodisi le maphata mangwe a itshireletso ba santse ba le mo mothaleng go leka go bata magolegwa magolegwa ke batho ba ba akanyang jaaka re na le bone a na nako e yotlhe ha re ba akanyetsa le bone ba na le go akanya gore ba ka thoba jang kana go nna mo kgolegelong re ntse re le ka thota go ba sidila maikutlo go ba bopa sesha go na le ba leng gore gongwe ga ba ise ba amogele seemo sa gore ba mo kgolegelong ke bone ba ithelang ba na le go leka gone go leka go thoba ba kgona go hella ba kgonne ka ba akanya jana go hella ba thubile ka ba thubile maabane mme ha re lebella maabane ka ne re ile teng ya ka ke buile go lebega ba ne ba phunya terata ko tase ka ne diterata tse ha ka lebela dipedi mo kgolegelo go na le ya ntha le ya bobedi ba kgonne go phunya ya ntha ba dirisa sengwe ga tshipi ba e bogile gongwe ka kobo ya ka ne re e bona ga le gore go se ka ga utala modumo ope ba bo ba tsena mo terateng ya bobedi le gore ba ne ba etola ka ha ba thaga ka morago se santse re ipotsa gore ba se kgone jang ke gone go tswa ka mo seleng go ne santse re leka go bona gore ba dule ka tsela ntseng ya makana maikeelelo ka kgotsa maitamo a rona magolo re lephata dikgolegelo ke gone go tlhokomela magolegwa gore ba hetse dikatlholo tsa bone mo kgolegelong go itlhela ba tswa ka ha molaong le gone go ba sidila maikutlo yalo go ba tlhokomela tota gore ba nne mo kgolegelong go itlhela ba tswa ka ha molaong jaanong dikgolegelo tsa rona tsotlhe hela e seng Mahalape hela re thomamisa gore di a sireletsega ka bodiri ba rona ba dikgolegelo ka ha di agilweng ka teng ha o ka go gologela Mahalape prison ke nngwe ya dikgolegelo tse neng tsa tokafadiwa thata itshireletso ga tsone kgotsa security mo nako e hitileng jaaka ene a tsengwa terata ene e tona e tsamayang ka gante ke raya gore tiragalo e ka tswa e diragetse mme hela ra itama tota ebile ra soletsa setšhaba re le ba dikgolegelo gore re tla dira ka bojotlhe gore le ka gone gore magolegwa ba nne mo kgolegelong go itlhela ba hetsa dikatlholo tsa bone re dithotomiso kgotsa di tla supa gore go ka tswa go diragetseng mme ke tsone tse di tla re thusang gape go bona gore re ka baakanya seemo ya mo nakong e tang Seoperetsa monogae Thabo Ntirang yo tumileng ka leina la Mapetla o letsa bolokile kwa gagabo kwa Tonota modiragatsi yo tlhokagetseng mo kotsing ya koloi makuku a letsatsi la tshipi beke hitileng fa ba mo gopola badiragatsi ba monogae ba mo kaile e ne ile setswerere se se dirileng go tlala ka diatla mo go tlhabololeng mohama wa bodiragatsi mono Botswana Mapetla o tsene mo mohameng wa bodiragatsi e le seopedi sa mmino wa kwaito ka dingwaga tsa bo 2000 Bethany Mando ka dintlha makgolokgolo a bahutsagadi ba phaketse ba tshologetse mo Tonota go tla go buledisa mogaka wa mmino Thabo Mapetla Ntirang Mapetla o na le dingwaga di le 17 a le mo ditirong tsa bodiragatsi leso la gagwe le tlogetse ba lelapa ka kutlobotlhoko le go gopola tse a di dirileng bosigo gare just after 12 midnight mmago Thabo o ne a amogela mogala go tswa ko mapodising a Broadhurst mme a re tsena kwa batsadi
mapodisi a na bolela mmaagwe Thabo gore Thabo o bone kotsi ya koloi yaka ne ba digile mo mogaleng mme ka go tlhoka lesego Thabo a latlhegetswe ke botshelo a moya wa ga Thabo o robale ka kagiso botsa jaanong ka ke sephiri sa Modimo ga re ka kry-a re morena wa re kolota tlhaloso o re kolota gore ke eng go iragetse ke eng go le go ntse jaana ke eng le go sare ga re kolote ka gore ke thulaganyo ya gagwe mo sephiring sa gagwe re tshola re le babedi hela mo go mama ke sone ke re tsale ya me go goleng ga me ke godile di superstar le go sena tsatsi le pela ka se ka nga bua gore na ka mogolo ke superstar badiragatsi ka ene ditsala ba mo gopola ka ditsela tse di farologaneng. Mr. Thabo Moses Dikgang, who is popularly known as MOPITLO Skoko, was a member of COSBOTS and has been since 2016. It is with great sadness that we are gathered here today to bury this young man who was young by age only, but iconic by works. As we all know his music and that he was a composer, an author, and a performer of repute. Mogo nna le bongwana ke le masika ami ana setse le family ya bone e le ngwana a bone go santsane go le bokete go siwelele ne le motho o dumela mo botsaleng tota na dumela gore ha o le tsala o tshwantse gore o nne tsala ya boammaaruri gore ha gona le sengwe o kgona go bua boammaaruri a mowa wa gagwe o robale ka kagiso. Mogolwane kwa sekolong sa Regent Hill International re Father Puthego a re go botlhokwa go ruta le go neela baithuti kaedi e lebaneng ka ga ditiro tse di leng teng gore go nne le motlhofo mo go bone go diragatsa dikeletso tsa bone ha ba hetsa dikolo. Re Puthego o kaile se kwa ditshupong tse di neng di rulagantswe ke sekolo seo go ruta bana ka ditsela tse ba ka di tsayang fa ba hetsa dithuto tse dikgolwane. Go boletse mang boitshwarelo ka dintlha. Go le gantsi bontsi jwa baithuti bo iphitlhela bo tudilwe ke sebaka sa go bona kaedi kana bogakolodi ka ditiro tse di teng fa ba fetsa dikolo kana dithuto tsa bone fela se ke nngwe ya dilo tsa konokono mo loetong la moithuti gore a bo ka kgona go fitlhelela ditoro tsa gagwe. Go botlhokwa gape gore go nne le mongwe yo ba thatelang ka ditiro tse ba di eletsang mme segolobogolo go rutiwa gore moithuti a ka goroga kong ka tsela e ntseng jang. There exists a gap between high schools in Botswana and tertiary institutions, and we were hoping that we'll be able to close the gap to create a platform where tertiary institutions are having a conversation with high school students, because fact is high schools do actually feed tertiary institutions, and therefore we're supposed to be running our curricula towards making requirements or towards meeting the prerequisite that are needed for tertiary institutions. Ditshupo tse di ne di tshologelwe ke makalana a thuto a feta 20 go ta go thusa baithuti go thagola tsela ya bone ya go goroga kwa ba eletsang teng. We assist students with university applications. We work mainly with universities in the US, UK, Canada, and Australia. But we also assist with universities all over the world. Ra ba gakolola gore ba ka ya kae ha ba tla go ithuta eng. Ra ba gakolola gore kwa le kwa go ntse jana, it's not safe. Probably try these other countries. We are here to talk to these kids about our open schooling programs, to say to them that, look, in an event you didn't do well in your exams at Form 3 or Form 5, there is an alternative to give you another chance. Sebaka se se gorogile ka nako e maleba malatsing a fela le kgotla la back le sena go golola maduo a baithuti a lekwalo la bothano. There are less women in the sector of politics and with this international affairs and diplomacy, and if I end up as a diplomat and obviously gain more information outside to improve this country. BKBW, they're probably my best one so far, since they're able to go international and they have
both of the degrees that I could pursue for. Dinako tsa gompieko ga se tsa maloba ka jaana mo dinakong tseno go na le ditiro di le mokawana tse motho wa ka nopola mo go tsone ka jalo kaedi ya tlhokega go itsa ketsaetsego mo baithuting mo kgabagareng ba iphitlhelang kwa ba sa kgathegeleng teng. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Motho tautona Raslan Batsogwane a re le hansi la Botswana le tshwanetse la oketsa dipalo tsa dikgomo gore le kgone go ntsha selekanyo sa nama e lopiwang ke mebaraka ya mahatsasele. Ratsogwane o buile se fa a bula semmuso ditshupo tsa thuo ya dikgomo kwa motseng wa Raikops se ba etsente bogo ka dintlha. Barui ba kgomo go tswa mahelong a harologanyeng a kgaolo ya Boteti West ba ne ba phuthegetse mo Raikops go tsena ditshupo tse lelantha di tshwarwa mo kgaolong ebile di rulagantswe ke mokgato wa barui ba dikgomo wa Boteti West Beef Farmers Association. Motho tautona Raslan Batsogwane wa kgotse ba rulaganyi ba ditshupo tse a tlhalosa di ka thusa barui ka dikitso tse di botlhokwa mo go godiseng thuo ya dikgomo tse mo nakong eno di ka tshwarang 56,000 ka palo mo kgaolong ya Boteti West. Our commitment to tap the Middle East market can only reach its objectives if we farmers can produce enough livestock. It is, however, worth noting that to sustain these markets, the country has to work hard in increasing national herd and at the same time managing the environmental challenges that come with it, the effect of climate change and human activities. Motho tautona o tlhalositse ga puso e tla tswelela ka go ema mogama wa temothuo nokeng ka o ka thusa go godisa itsholelo ya lehatshe leno. Revised artificial insemination program, Botswana animal identification and traceback system ke dingwe tsa dilo tsa go leka to manage and improve our sector. Ona le the bag and ram and bull donation initiative. More from a middle income. Kana kere itshulelo e hagare kwa go itshulelong e go godimo dingwe tsa dilo tse re ka di dirisang re le Batswana kana di industry tse leng gore re ka di dirisa ke yone ya mohama wa thuo. Barulaganyi ba ditshupo tse ba tlhalosa ga di tsamaile jaaka ba ne ba sologetse. Sengwe le sengwe se tsamaya ka ga se rulagantswe ka teng se tsamaya ka thelelo tota dipalo tse ke tsone tse re sologela tse di re supetsa gore tota Batswana ba kgathegetse dithuto tse ebile ba di thwagaletse ka gore ke dipalo-palo le ga o leba yana gongwe le gongwe Botswana ba tetse ba supa gore ba thologetse dithuto tse thata. A re lemogeng re thusaneng re tsosolose ba bangwe re ba rotloetse ba kgone go gola go lemoga ga thuo e le yone thabatsi ya Motswana. Ditshupo tse di neng di ngwakile bana le seabe ba tshwana le ba Botswana Meat Commission di tla tshwarwa ngwaga le ngwaga ga mothusa tautona a tlhalositse ga tantsha dimpho tsa dipuo di le 4 go abelwa barui e le seabe sa gagwe sa go rotloetsa tlhabololo ya thuo ya dikgomo mo kgaolong. Se ba etseng tebogo Botswana Television Raikops. Bandi ba Motswamaong ba sopile fa ba tletse boitumelo ka ba dumela ha Lesego Chembo a dirile ka bokgabane mo kgaisano ya Miss World e neng e tshwere kwa toropokgolo ya Mumbai kwa India. Maswetitshwete a bandi ba motse wa Maong kwa Miss Botswana a tlholegang teng ba ne ba kokwane ka la matlhatso go ema nokeng mong ka bone jaaka na emetse lehatshe leno go kgaisano ya Miss World. Bandi bao ba akaretsa ba lelapa la gagabo ba re mabontle o ne a tsabakela ebile ba mo tlotlo ka ene ka dirile bontle thata le ntse a sa fenya korone ya lefatshe ka bophara. Miss Botswana Lesego Chembo o ne a kgona go tswa mo top 4 kwa makgaolakganyeng a Miss World 2024 mme a tla ka seetsele sa Miss World Africa. As the family, we are actually also very excellently excited for Lesego Chembo for taking us this far and actually making us very proud. She's my little sister. I love her very much and we all do love her very much, obviously, and we support her greatly
and also Maung supports her greatly. The whole nation supports her greatly. The continent also do supports her greatly, and we're very proud of her. And we do put respect on the reigning queen right now. It's a great journey for us as the Chombo family. The lady did us well, being from top model to beauty with the papers to like literally everything. To be one of the African gems, right? Yeah, right. So we are so proud of that. Re itemogetse gore go ko Miss World go na le di stage tse dintsi tse o tshwanelwa ke gore o hete ka tsone go tsena mo top 4 ke phithello hela e ko godimo thata boammaru ke gore ne re solohetse hela jaaka mongwe le mongwe gore re tse korone mme kana go na le gore ba bangwe ba etseng go na le gore le rona re etse mme e tserwe ke ba bangwe ra ba lebogisa mmela re bone ka ngwana a rona a dirileng bonata ka teng a dirileng ka botswerere ka teng ke so se re se tumeletseng nna personally ke feel gore re tsieditswe tota ke tairisa le go koleo la go tsiediwa because ha ke itse gore go lebelelwa eng in terms of the category le gore di maraka di awadiwa jang, but it's quite a sad moment, and it's a bittersweet moment, honestly, for the country, because she has run a very good race, and as Botswana, I'm very appreciative of how much we've been rallying behind her and supporting her and just all the likes. I got to dirisa loko la re tsieditswe ke tsela gore mo Africa ka gore ke bona ba pisolo mo Africa is ba re ke ene number 1 wa Africa. That's a very good achievement for ene, and it's a positive achievement for Botswana since 1999 re bona sengwa sa ntha sa bobedi se diragalang after Mpule. Motho e tshwere gantse di a tswelela mme lekgotla la Botswana Bible Society le rotse Baebele ya sekgalagare se se tla morago ga dingwaga tse di 14 ga go ranolwa ga Baebele eo go ya ka tota go ya mo temeng ya sekgalagare nao modungwa ka dintlha. Morafi wa bakgalagadi o kgaogantswe ka ditlhopha tse di farologaneng tse di akaretsang bashaga ba ngologa ba phaleng. Jelela o goge mogoyo modimo wa rona a e senne le hokogela menne le hoko la kagiso a e senne le hokogela modimo wa rona e nne le foko la lerato. Se e boele jaaka Baebele e jaanong e simolola go tsena mo tirisong. Baebele ya rona ya sekgalagadi New Testament ga se mahokogela a tlhomagantsweng mo temong e re ha tshepo e re ha tsholohelo e re ha thotloetso e re tsenya molelo o mosha wa gore re ipone re le batho ba se Kriste re khona go emellana le dikgwetlho tsa botshelo. And I will further invest in our country to ensure that it continues with its mandate to distribute the Bibles and transforming or even translating the work. Go tlhalosiwa fa mangwe a maikaelelo magolo ka Baebele e le go tsisa tsholofelo mo morafeng wa sekgalagadi ka e tlabo e kwadilwe ka puo ye ba e tlhaloganyang. The word of God also becomes one of the key ways to build the morals of the nation and bring healing, notwithstanding its power to even unite the nation and our ethnic groups as we reflect on the fact that before God we are equal. Talk about it with everyone that you see. Take it to heart. Wear out these Bibles, just wear them out so they are used up completely. Gore bololwa mo ga Baebele go ne go tshwere ka fa tlase ga setlhogo se se reng moremi o bola o loka sekgalagare bobo go tewa gore modimo o bua sekgalagadi. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang.
lebelo la SETSWANA le ribolotswe semmuso kwa toropong ya bojanala ya Kasane mme lebelo le maikelo a lone ke go tshwa segopotso le go ipeela katlego ya mogaka ebile le tautona wa ntlha wa lefatshe leno. Lebelo leo le tla tshwarwa ka kgwedi ya Seetebosigo e le 11 go ya kogo e le 30 kwa motseng wa Serowe. Kitso Temane ka dintlha. Lebelo la go ipeela SETSWANA le tsile go kgobokanya Botswana otlhe go tla go itumela le go fa tlotla tautona wa ntlha mo Botswana. Le fa go ntse jalo, Kgosi Serogola wa Serowe a re go tla ka mmetela ga Batswana ko lebelong ke go supa temogo le tlotlo ya mogaka wa lefatshe leno. Mme ebile go tshwareng ga lebelo le mo Kasane ke go tla go ribolla metlhale le maele a go tshwara lebelo la serotumo sa maemo a ntlha. Gore sologelo ke gore e tla re kopanya sologelo ka lona le na le baitsanape le na le lebelo la mohutao ra hano gore le rona le re thathelele le re nonotse ka le Batswana ka rona gore monongwaga le lona dinao di hetoge di ga mangwatu di Serowe re go itumela ra rona ka tsele hapegile lo teka bana le teka malapa le te gote le masika le ditsala. Mothusa tona wa tsa papadi le madirelo mme Beauty Manake a re wa kgola lebelo le ka letsile go fa morafe sebaka sa go kopana le go rutuntsha bašwa ka tautona wa ntlha wa Botswana. Go leboge Kgosi Serogola le bana ba gago gore le be le bone go le mosola gore le tshwantse gore le honare tautona wa pele jaaka le batla go mo honara le ha tshilelo thele. Ke kganyela e tona thata gore le be le bone gore ga le ikgagapelle gore le batla hela nna go Serowe mme le batla nna tiro e leng gore ya go tala le ha tshilelo the. Ba gafwe Toyota Chobe ba eme nokeng lebelo le ka go ba abela madi a tla thusang go tlhabolla le go godisa lebelo le. Ke tsa gore matshego a one event a tsamaisana la rona go company so re bone go le matshwanedi gore re tere le support ka kwano. Ba gaitso ke solegela ha event e ta tswela ta gola le rona mo Kasane re ta register for the marathon ka dipalo tse di go godimo hela ka ke thola ke bona le registerile for marathon e mengwe ka dipalo tse di go godimo re ntse re ta tswelela re dira go etaga. Morafe le di-company ba kopiwa go ema nokeng lebelo le ka kgetsi ya tsie e kgona ke go tshwaraganelwa. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Ke ne ke go tshwanetse di le kalo ka nako e o e tshwamogela setiki ya gago go tshwaretsetsa metshameko. Ta ke go leboge one rabanteng ka lakatšhane ka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa Setswana. Nna ke bidiwa hela gote setiki ya ga kwa mme amogela tsa metshameko tsone tsa re setlhopha sa UB Rhino se iponetse phatlha kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya rugby top 8 morago ga go fenya Canon Jaguars 21-19 mo motshamekong wa se ka makgaolakgang o ne o tshamekelwa kwa Livingstone Kolobeng College Maabane. Rhinos jaanong e tla lebagana le Gaborone Hawks kwa makgaolakgang morago ga gore Hawks e fenye BDF Cheetahs ka 17-11. ka tle go kgakole o tshotse dintlha. Rhinos ba sa le ba supa maikaelelo a go fetela kwa makgaolakganyeng mo metsotsong ya ntlha ba isa ntwa kwa go Jaguars ba bona try tse pedi le go nosa di-conversions tsa bone tsotlhe go etelela motshameko ka dintlha di le 10. Le fa Jaguars ba ne ba le ka fa tlase ga kgatelelo ba ne ba ikarabela ba nosa try tse pedi le conversion e le nngwe go isa motshameko ko nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka dintlha di le 12 kgatlhanong go tse 11 tsa Bayern Rhinos. Mo karolong ya bobedi, Rhinos ba tswelela ba tsenya Jaguars le Sukuru ba nosa try le conversions tse pedi go baya motshameko kgakala le Jaguars. Le fa ba ne ba lelekile motshameko, Jaguars ba ne ba kgona go nosa try le conversion e le nngwe fela ga bo go sa lekana motshameko o fengwa ke UB Rhinos ka dintlha tse di 21 go tse 10 le bofera bongwe tsa Canon Jaguars. Most of players ba tshameka mo teaming ba tswa go UB, so sometimes they ego helana, but I like the mentality of the guys. We are developing a mentality of winner. So last game we won, this game we won. So it's a good improvement for us as coaches. Yes, and the other thing that last year we are here, we lost to this team Muliki, and I said something that
I'm developing, and this year's our year. We see progress. It was a tough game, and UB is a young side. They played very well. A couple of poor decisions made by our guys in the last minutes. It cost us the game, but yeah, well-deserved victory for UB. And I think for our boys at LKC, it's back to the drawing board and keep rebuilding. Still a young team. Still a lot more they can take from this. Mo motshamekong o mongwe wa seka makgaolakgang Gaborone Hawks e fentse Bidi of Cheetahs ka dintlha di le 17 go tse 11. Makgaolakgang a Rhinos le Hawks a rulaganyeditswe ka mafelo a beke kwa Warwick Park. Metshameko eo ya Rugby Top 8 Knockout Tournament e ne e dirisiwa ke ditlhopha tsa Botswana Rugby League go itlhokoletsa paka ya monongwaga. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Mejanong fa re tsena mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Security Systems se kgapetse ntle sa masita ka dino tse pedi go elengwe go iponela phatla kwa tikologong ya ditlhopha tsa bofelo tse di 16 mo motshamekong wa kgaisano ya Orange FA Cup o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la dinalediko Odimabane. Dino tseo di tsene ka Emmanuel Agay le Christopher Lemme fa masita ka bone ba noseditswe ke Gabriel Van Nil a re bone dintlhakgolo tsa Batano in the 18 area ba tshopeletsa kgwele mo kwateng kgakala Malinosi aba dira halalo aji ipala mo dipelong tsa bona re go gana re dira jang re bona the rastaman o pega kgwele go senka Flo Khatolitsile 2 versus 1 betsa kgwele ka seretse mare bona ratipana bona Christopher mo tshwara dino mo dipateng aba inosa o sidirile mo kwateng gauri kana le Gabriel Vanilla ba tsopelata o rothile motho near post o sidirile. We are really working hard on trying to rectify the issue you know. We create a lot of chances, you know. I thought today we control the game from build up from the back progression, although it's sometimes we're a bit slow at getting into the box. You know, we find ourselves faced with goals, but we are not converting them, you know. Clear-cut chances. It's something that we are working on. It's work in progress, you know. We will get it soon. Very, very highly tactical game. We came here into this game knowing very well that we need to control the zone 40 because they are the team that likes to play around your box with the combination passes. So first half, we tried to put more younger boys who are ball-oriented players. But like the young boy who were just 6, he's a young boy. We need to be patient with him. But you can see that the ability to play football is there. So second half, because we were leading, we had to control the tempo and control the midfield and try to hit them on a break. But unfortunately, we got a card in a very, very crucial moment. And I don't know what can I say. Every time when we get a card, we tend to switch on. We tend to put more energy, put more effort. Rentse re lemogotsa the Orange FA Cup kgogo ya ditlhopha tsa bofelo tse di 16 ya kgaisano eo eletsi e dirilwe setlhopha sa Police 11 se golagantswe le sa City Kings fa Pula Roofing e amogela Swa Flamingos. Security Systems e kampana le Gaborone United fa setlhopha sa Tsabotlhe se tla bapolana le sa Joining Galaxy. Township Rollers e tla mekamekana le setlhopha sa mokatisi wa bone wa pele Mogomotsi Mpote sa Nico United. Mbalakalungu e tla thulana le Traffic fa Chadibe FC e mekamekana le Orapa United. VTM e tla lebagana le UB Hawks. Etso pego eo ene re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong ya gompieno mme one Rabanteng Kalakachane o emese jaro go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect. Tlhola sentle. The Celebopikwe citrus project is a first of its kind in Botswana, occupying land spanning 1,500 hectares. This diverse citrus venture produces a blend of grapefruit, lemons, Valencia oranges and premium mandarin varieties for both the local and international market. Celebopikwe Citrus marks a significant milestone as Botswana's first citrus export project and one of the largest